Enkuyanja y'abantu yayishika kushendekereza Capson Rwamamanzi w'emyaka 23 y'obukuru aho abafamile bajumerera bikorwa hamwe n'entwaza y'abebembezi b'ishomero rya Kitagata Secondary School ngo tubafireyo kujuna amagara g'umwana wabo ngo habwo kuba kwihasande shaha mwenda zihangwe bakaba bashemeye kugira icyo bakora ubundo bashanga atakafire manye nanje kunareba naburo mu mutima iko muganda yitati nanyorwa nabura nashasha Gokebe nibibaho nshasha uyebuza kuyo kubari abira ryo mwana obumbe ni respecting amu kugira ngo nyincha karerwama aine cyarya gasereki kwemere yitu numundeba okundi mbire ninye cyaguza mfayo kubimfayo munonga njans at least gumana rwamo mwana go kureba ha kubashoma nangwa at least bagiya yo family yitu so abawazi yes Agacencwire ya ana ngwino ahanda hagunwe ayibata kwasa kufumara mubashimiye kubaba bavuza bamangwaho nuko abayibakoma takiriyo handa hagunwe naje ntinye kunshasha no kugira ngo tumaranye se umuntu akabara shamwenda reka kikazityo ahasane unganyo hatu muri mu mayisa orwakabiri shaha biza kubamwe aba bagaruka bahaya bashomera Kitagata Secondary School hamwe n'abebembezi b'ishomero kugaruka hishomero ryabo ngo habwo kuba bishobere nibingi ko kariyo nibahiga ngukuraga hata abegire soni hata kajiro ndijo moto wagira ki niga hanuya no hareba hanuya. This is the work of all these and OGs. The government ibi byo kureba emustamino mbireba is the work of OGs and OBs abatapo wabe na mirachi ndabatakuchirgo bayize moro bayize mpango bayizachi abe na mirachi balangu yachikora yachiyamo kuyaja mwinchaka ine nakuzayisomera oba ine kuzayi abarukure byo bwegeso mu district ya Sheema hamwe n'abebembezi b'ishomereri bashaba kusasurwa kubatekererezine ninga kubatugambire ebitari byo tukabushukana kunganisha mu mutsasire aho mzorongo oguri omutabo cyo nkuru z'eshura ya munana omuzorongo gwa munana nukugira ngo utaro umuntu ino ubushobozi bwo kuzibura umuyaga Capson Rwamamanzi abira ari umweji wa senior mukaga ari kutwara amashomero ga mathematics physics hamwe na chemistry n'uwagwiro mu kamina ahizooba rya Sunday obu yabira ariyo nashomana batahibe atenuka kuza kwejuna aho yabuganire rufuye niko abeji kugambira buciro kwataho konga bakatekateka ngu yatoroka kandi kamineje twire ryo mu mberambizo rukwerarikira kumaro bwire buringwa so abana bakagazaringaho barewe toilet yagomuna bagezeho kureba ko barachikora cyabare. Of course the school administration bagezeho baronda abantu the following izobe ryo bazaho batimba tuba mufana nizobe ryo kubanza rwo bazaho batimba nabo bwaremwa gasha ko mai kwatwakire